Brawddeg yr wythnos yw ble mae a ble mae'r. Ble mae'r means where is. Ble mae'r means where is the. This is an example of when you can use ble mae in the classroom. Cofiwch, remember, ble mae means where is. You can use my and in your answers. Mae Mrs Gulliver os gwelwch yn dda. Mae Mrs Gulliver yn darllen gyda plant. Diolch. Croeso. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Ble mae Marcus? My Marcus yn y dosbarth. Diolch. This is an example of when you can use ble mae in school. Cofiwch, remember, ble mae means where is the. You can use my and in your answer. Hwyl da, Ella. Hwyl da, Mr. Akin. Ble mae bibs pelrwyd os gwelwch yn dda? Mae'r bibs pêl-rwyd yn ddosbarth tegid. Gwych, diolch. Hwyl fawr. Hwyl fawr. Ble mae'r bocs Lego Spike? Mae'r box Lego Spike yn dosbarth siabod. Diolch. Croeso. Brawddeg yr wythnos yw ble mae